I ćao svima i dobrodošli još jedan novi... da li se sad bolje čujem, vjerovatno, da. I ćao svima dobrodošli još jedan novi gameplay i danas igramo Papers, Please. Dobro, idemo play, izgleda beta verzija, ne znam kako to nisam gledao. Dobro, ovdje se znači radi kako ste vi dobili nekoj lutri i dobili ste taj neki novi posao. Ok, idemo na posao, da radite nekoj granici, puštate ono, mislim ste vi znate u igricu. Jako je zanimljiva, pošto je beta ne znam koliko ja mogu, ali presam imena je original. Dobro, zapamtio sam da ovdje već treba da puštamo samo naše, a da ne puštamo one koje nisu iz Aristotske, to jest Aristotska je naš grad. Dobro, Aristotska iz Gristina, dobro, ti možeš, valjda. Pa ja mogu i ovdje, i ovdje, i ovdje, i ovdje. Dobro. Idemo next. Davaj to Panduro. Di si impora i ćao, samo Aristotska. Sad ću da kaže Aristotska only. Jeste, to kaže. Šta je ovo, kako sam pričao? Dobro. 3, šta je ovo, baterija, šta? Republija, samo gledamo ovo. Za početak, ajde, ćao. Ok, idemo next. Kako ovo, moram samo da klikćeš ovo. Da bi te pustili. Da, prizvaš sljedeći import. Ne, može. Cunkeido, dobro. Ok, a ovo ne znam što ovo je čina, što, ne znam, aj next. Ulazi barem. Ima koliko su visoki, ti si lele, 1,90 m. Ovo naš onaj košarkaš, jao, kako se zove? Braduljica ga zovu, da. Braduljica. Zbog brade. Impor, i ovaj Cunkeido, ti si ne ličiš na Japanca. Ali ja ću te za Japanac. Dobro, ajde pa. Ej, trepće, mislim da ovo da se bliži kraj dana. I da, snimat ću ono kao na danove. Jedan dan, drugi dan, treći. Dobro. Prolazi, bate. Ajmo nek dok se niste različili, bate, šta je red? Kad biste vi znali, lele. Izgleda je Đoković dobio poen. 83. Ok. Ist Gricht, da. Ok, ajde, evo ti proći. Dobro, to je bio prvi dan, dakle, ok, znači sam ok, wife ok, uncle ok, mother-in-law ok. I dobio sam, dobro, na uštedu $15. Dakle, ovo mogu da im deštikliram i dobio bi 45 kosi, da, neću. Ipak, dakle, snijam na danove, ovo je dakle bio prvi dan i sljedeći dan će biti, dakle, još jedan gameplay. Vidimo se u sljedećih klipa, ćao!